aphan ning ka chethe kaviatu BJP along kaching bedun Mukesh Ambani aphan longle kepekji along KA District Congress Committee atumpen chedondun thekthe along the chepakla Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arju ponektha Kedamtang thereponi phai ke barni nijang Karbi Anglong District BJP asai hemalong don pharoi sira don phokep su se hem tunatum Congress racharia song aphan ning ka chethe kavia jok Congress asong pen COC puthot BJP racharia song along chepa okdun भारत माता की भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे Jesmet bangso amay along Congress Party along Mohila President Karing Phangchupya hin pensi alangli ari sanghwa tum pen Congress asong along che ura petsi BJP racharia song along chingbe dun rintilo Kajing bedun don pharo isira don phokep su siara phan KACC Dr. Tuliram Ronghanga hin pendeng ponsi claim dam rapedji aphan chingki chethan pondo Mohila Congress District di Gogo Mabang dari Phangchupya alangli District Mohila Congress samai kita Presiden dan CEO pen General Secretary Vice President pen chenglok office bearer pen chenglok bang pharo isira bang phokep aphai chewansi Bharatiya Janata Party district asai hemalong alang itu ini BJP party long na chupe adundo lasi Narendra Modi ke Japona party BJP party Dr. Himanta Biswa Sharma ke Japona party BJP party lapen team Karbi Anglong ke Japona party BJP party ke claim ke dam mesen heglong si alang tu mak ke lang si pinir ke itu BJP long na chupe adundo lapen deng Congress asong aphan ning ka chethe ave pura BJP along kaching bedun arat don pharo isira don phokep su se arat atuma hin pen kaning je pona tengke Congress asong aphan ke ram tangar ni ke ning chethe pensi dodun bomdo bonta Congress asong ke claim ke dam ki mesen ang thek asapta rod aphan claim pipon amatsi ave la sojoksi pinyar ni ke nilitum ta BJP along chepa okdunang koklo la pen ke wangjilang arni pen ke BJP asong along si ke claim ke dam cherap tun popasi klar dagalam the pen ning je pon Lalo, kacau pun alam aku tak alam lagi. Ini di langdam car lo, kita pakai langdam car pian. Ini haji apa lagi? Ini tu tongtong ke haji lah, kita pakai ini cara pian. Orang kena so, dia tu parti, BJP parti, itu Narendra Modi parti, ada itu Assam Pradesh ada itu Assam Janata Party, Himanta Biswa Sharma BJP party, tapi itu Karbi Anglong team, Mas Council ada itu Kacari Polgo, Dr. Tuliram Ronghang BJP party, tapi lalu lasu itu Sarukhan ini Tuliram Ronghang Sarukhan pen langdam pen atok anu, kami bima crisis paper itu general kisum kami alang di sini yang kalau mati itu makin yang kalau kami alang di akhir masih kawan kita masuk di channel Hamren pen Chandra Singh Ronghang KTV News Kuturi pen dog muka dak asam malatawar kasalampon along kedam tangarni ke tebok het arlong kuari along arlong si enpon bom si towar selampon lo bonda socheng dhenta hawar ke parlo lang ke mialong eco sensitive ke parlo pondera jok tebok het ke do arlong kuari bangke ing hapon cheklo Lasi bangso arlong kuari kang hapon chega jok kuturi pen dog muka dak asam malatawar kasalam aphan kasiksak the peglupura kedam dang thereponi bhai ke barni ang jok pani natural resources Contractor Association atuma hin pen pheran ke amai ingni ponsi puthot arlong kuari kang pu pon thu ja pan chuning ripon kuari jado we kli dado sila kuari kli tabe non kado we lahai bon klado sila hai tani dunkelang duji lahai kita reduji apasi di lahai association represent akan nadat asamala scheme kami ku kuturi rohatora pencenglok ku abdu ha
langkah kali biti hap dok mukaan labang software labang sulipat cuni pandemi lahai katowe kuari pikir kelan nonon masih lahai so kuari pakuli dia pan katowe itu langsung institusi itu juga perform jadi itu katowe labang so contractor decision and labang so katowe itu labang so kuari pakuli dia pan itu iya mate kace pai tu long namin Athi jongsi labang so arlong quarrying hapon verluti kosong si towar kasalam patang pon thekpo athi kedam tangar ni sisteme bangso quarry along si bangso towar kasalam along ki arlong en pon bomlo lasi lapuson men ing hapon check towara bang kasalam patang nu dak kura ang jokpani natural resources contractor association atuma hin pen klar dagalam thening je ponsi arlong quarry puthot kangpu pon chuji aphan ke hang pedo pon tanglo dekado helang itu tanang si cakon lo yala bangke kuligen nai busi awasana si cakon dan siapa pak long an kami bilang pan si lo sinon ai labang so tua tenglok ai non pinaan arlong si tambe kawe arlong kedure ai dulo si lahai kado kawe so tua pa samala skin pacun dari pute labang so pori kami bilang so sisa na hin kana pakai itu mengklaim betul tambah di dalam lo ini dalam bisa pasti sudah itu dalam mengalami itu kok muka pelai keluar para sini tapi kita kalian konstitusi ningkan tujuan ningkan mendak kontrol lulus ke MUS untuk akwar para sini na minta na songbong pen asama tun asam malapo so skim nang sing songlo amanon man ke kampang sing lo itu kalau temen ngarong lo tutri pan ha tomoka so tenon kampang mo atun lo kamping kan gudi sang sipen man na minta no bangso arong kang kip kan jo kan buka santia bang kiwan nadin mo be kina nadin mo be kan jo non man ke hai akam mo kata bukan kan be mo war saya asinon pini nang tonghan nang to media to pen Tuhan pasti dalam segala hal je Karbi Anglong Thomas Council labang so bang mata pongda je Prabin pen labang so bilang dunia kuari itu sih asam malah tuar ke Prabin pen ikan bekom lo so wapan pada lapan so chengthenta pen Bharat Phangcho KTV News Advantages Assam 2.0 Aparman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hinpen Mukesh Ambani Company Aphan Compressed Biogas Aphan Karbi Anglong Alongsi Longle kepekji along Karbi Anglong District Congress Committee Atum chedondun thekthe pura kedamtang thereponi phai keparni District Press Club asai hemalong pherangkia longpen pangdakpon non ke do tangan same hakit cek same nami tungda hakdim do top sul ailong same jadi itu give and take policy meghaloi long same ala solong leis same ni aputi non ke hada dak kiloma bang hala dak 6 schedule area election conductor kita Karbi Anglong sian triram no hang bangke apu jinhip ki podote kupiloma hala dak lang compromise to alo so tak taxi bang tunang itu Nagaland border non siri reserve na hala solong leis same hala dak George Mili ka matame tara lang so long same pulo alam thangsi pon kilo on chu jor jalo hala so pulo tuliram rong hang nang ki toy si ni tuke ta halo che Nagaland border along le alam ani nang chibai han si ban tuliram rong hang ki koy lo ko si George Mili ka nang hala dak ta ni pulo je Karbi Anglong ara dangor dadak nang chitik no je George Mili ki tu so long le ki George jalo ini ke Naga village, ini ke Karbi village. Nangli tunda langdam tadi kah, itu tak Karbi Hemdoma memang so konsi reserve lang border lang. So PDCL alam kami itu protest 18,000 bigha lana long le jong se pidat lo prote. Mohani sini itu ke Kupiloma haladak
18,000 पे 12,000 लिखा बाके ये तुमका चीनी दाम जितु के लॉन्ग रॉन्ग सोना स्थान टेंग लो पुलोते तो किलोमीटर के ट्राइबल असोसिएशन नोंगलेसी 12,000 लिखा Perangke amaya long pen alang litum ahin pen kading jepon atengke ahok CM rong hang sang ho pen ke pangdak pon ke Karbi Anglong along le Mukesh Ambani aphanke jor kali li si ki bijot pulo bonda ke chengsi li samen puchot arji ki dinglote jor det po jorje sitame la solong le Karbi Anglong atum ke chelong chu thedet tahaile athe ke ramta apura hut sitame Assam Rifles Training Center along le along sitame ke chenga hut ke list pomen pensi padulo Sitanon ke aningkan parde da phir anta pinyarnianta ARTC along le puthot karbiara na tum kacharai chulong ji ke kali arlo anta lutam long le pusi pherang ke amai along pen ningje pon ये কথাটো যে কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি গলা যেহেতু অসমৰ ভিতৰত ভূমি থকা মাটি থকা একমাত্ৰ কাৰ্বি আংলং হিমাচল এই যিখন জিলাত থকা কাৰণে অসম চৰকাৰে এডভান্টেজ যে আসাম 2.0 যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ CBG সেইটো লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 8 মাৰ্চ দিনাখন আমাৰ CM অল পাৰ্টি মিটিং মাতিলে আৰু সেইদিনাখন আমি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ পৰা Adun tuan parta CM rong hang sang ho pen roda theng no ge pangdak pon ateng polote bang solong le Ambani aphan pek pon det pen apit CBG nang ti ki det lote inglong aso ari soi jang atumsi borengang hoita longdun lapen along lia nam sitame chiri selong pen suri ke batangka ningkan wangta longpo pusi CM hin pen ningje pon lo CM rong hang sang ho alang likaning je teng pen ahok pichun thekjima lapen roda theng no long labang solam jaga puthak pakrang dak haijima pusi Karbi Anglong District Congress Committee atum pen ningje pon MBC wise etu kana ami press meet to ba conference ami logele ke bolaisil কমান কলম তথাপিও আমি ক'ব বিচাৰিছো কি অসম এডভান্টেজ আসাম 2.0 সেই সংক্ৰান্তত আমি কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিছো আমি 6 তাৰিখে আমাৰ কনষ্টিটুৱেন্সি ওয়াইজ ট্ৰেইনিং চলি আছিলে একে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্ট বিদাস সিং ৰবি ক্লিয়াৰলিকে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে 2.0 আসাম News report Harsing Ronghang KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardong